Are you talking while you're eating? Hmm? Are you talking while you're eating? You're not talking. Are you gonna take a nap now? Je li? Ćeš da spavkaš sad? Po čemu pričaš sad? Hmm? Šta je bilo? Šta si video? Hmm? Šta ti smeta? Pa nemoj da se udaraš. Šta bi ti sad radiš? Ćeš da spavkaš? Hmm? Ćeš da spavkaš malo? Je li? Šta ćemo da radimo sad? Ma ne ritaj se.